hana ujun thật sự ôm manusia làm dunia hana ujun thật sự ôm manusia sebab akhir zaman leurang pupuk desa sebab akhir zaman leurang pupuk desa làm dunia hana ujun thật sự ôm manusia làm dunia hana ujun thật sự ôm manusia sebab akhir zaman leurang pupuk dosa sebab akhir zaman leurang pupuk dosa di pajak pemelintung di talum puyang hawa di pajak pemelintung di talum puyang hawa asah basuh halu-harum ban Bandung di pesama asah basuh halu-harum Aiban Bandung di pusama làm dunia hana ujun thật sự ôm manusia làm dunia hana ujun thật sự ôm manusia sebab akhir zaman hanya urang pupuk dosa sebab akhir zaman urang pupuk dosa tak support hana muyum hai datakun handi kira tak support hana muyum datakun handi kira ada tapruh lam gelinyung Aiban Bandung jidungo hana ai data pro lam gelinyung ban Bandung jidungo hana làm dunia hana ujun tak seum manusia làm dunia hana ujun tak seum manusia sebab akhir zaman urang pupuk dosa sebab akhir zaman leurang pupuk dosa nyanta pam kurhana bulan dalam donya nyanta pam kurhana bulan juga dalam donya apuh apa tanya Bandung perumun ke agama apa tanya Bandung tentang tu manusia làm dunia hana ujun tak seum manusia làm dunia hana ujun tak seum manusia
sebab dia akhir zaman urang puput dosa sebab akhir zaman urang puput dosa Rezeki pika kurung Kurang-kurang ai lam utun tajami ta rezeki pika kurung Kurang-kurang lam utun tajami ta hana bacun omutumung hana yumba manusia Allah hana bacun omutumung hana yumba manusia Allah Alam dunia hana ujung tak manusia Alam dunia hana ujung tak manusia sebabnya kaki zaman urang puput dosa sebab kaki zaman urang puput dosa abejo dum ilam kru Lam kru dalam lu membacu hana abejo dum ilam kru Langkrung lulu membacu hana ada sayang Bandung urung kakengku Tuhan muda ada sayang Bandung urung kakengku Tuhan muda Alam dunia hana ujung tak manusia Alam dunia hana ujung tak manusia sebab akhir zaman urang puput dosa sebab akhir zaman urang puput dosa Aku ingat anak kemun tak mati dunia. Aku ingat anak kemun Kemun tak mati dunia. Kadang-kadang hai adun mungkin ku mundonya. Kadang-kadang hai adun aku kemung luka badunya. Alam dunia hana ujung tak manusia Alam dunia hana ujung tak manusia sebab akhir zaman urang puput dosa sebab akhir zaman urang puput dosa Ingat umat Nabi inang dengan ayam Ingat umat Nabi inang dengan ayam Benar tak sembahyang serta tak puasa serta tak puasa jemaah terawih berapa yang wajib jumat terawih berapa yang wajib kubit tan ajaib umat dalam dunia umat dalam dunia ingat umat Nabi inang dengan agam ingat umat Nabi inang dengan agam benar tak sembahyang serta tak puasa serta tak puasa terawih berapa yang wajib jemaah terawih berapa yang wajib kebir
hudep di atas donya gentanya hudep di atas donya wahai saudara benar sembahyang benar sembahyang metan sembahyang yang lima waktu metan sembahyang yang lima waktu kala gease hudep dalam donya hudep dalam donya ingat umat Nabi inang dengan agama ingat umat Nabi inang dengan agama benar tak sembahyang serta tak puasa serta tak puasa jemaah terawih berobat yang wajib jemaah terawih berobat wajib kebitan ajaib umat dalam dunia umat dalam dunia gentanya hudep ingat kemati gentanya hudep ingat kemati yoga lam tasre ta tinggal dunia ta tinggal dunia benar teringat wahai orang kan benar teringat wahai orang kan penerjun Tuhan doma manusia ingat umat Nabi inang dengan agama ingat umat Nabi inang dengan agama benar tak sembahyang serta tak puasa serta tak puasa jemaah terawih berobat yang wajib jemaah terawih berobat yang wajib kenikmatan ajaib umat dalam dunia umat dalam dunia yoga lam tasuk pakaian putih yoga lam tasuk pakaian putih yoga lam tae dalam keranda dalam keranda gitu kau azub membago-bago gitu kau azub membago-bago yo nyantala kewo kena udunya kena dalam dunia ingat umat Nabi inang dengan agama ingat umat Nabi inang dengan agama benar tak sembahyang dengan tak puasa serta tak puasa jemaah terawih berobat yang wajib jemaah terawih berobat yang wajib kenikmatan ajaib umat dalam dunia umat dalam dunia
Pengobatan herbal Ayurvedic treatment from India